ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନା ହେଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡାଲିର ପରଟା। ଅଟା ଲଗା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ବେସନ ଡାଲି ଲଗେଇକି ଏଇଟା ଲଗା ହେଇଛି ଅଟା ଟିକେ ବେଲୁଛୁ। ଡାଲିର ପରଟା କିଏ ମାନେ ଖାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜିତୁ ଭାଇ ଆମର ଡାଲିର ପରଟା ବନଉଛନ୍ତି। ଯେରକମ ଆମର ଅଟା ଲଗାନ୍ତି ସେ ଅଟା ଦଳିକି ପରଟା ବନଉଛନ୍ତି। ଘିଅ ଲଗେଇଦେଲା ତାର ପଲଟି ମାରିଦେବ। ପଲଟି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ये फुलिବ। हमार डालेर पराठा जितना इसमें क्या क्या डाला है पहले बोलना। नमक मिर्ची धनिया ऊपर मेथी जीरा पाउडर और बस। अच्छा शुणी पाल मसला कौन कौन नागी देखी पार्टी। कटोरी दबा अच्छे फुलुनी कटोरी पूरा सेका हो। क्या मैंने डालेर पराठा खाया चाहते कमेंट कर फुल स्क्रीन देखेदेमी पचार तो मैं कहीं मो कम कर कैसे पराठा बनला तो से मुझे वीडियोटा बनईदे कहीं काली मोर वीडियो पड़ी ना तो आज पकड़ा वीडियोटा बनईदेनी। डालीर पराठा ता सहित आम कौन कौन अच्छी देख भुजिया अच्छे बिलातीर खटा चटनी अच्छी बिलातीर चटनी दबे चलते कटोरी फुलू ना ना शिखापी दरकार बराबर। जे मैंने मो नुआ मतलब मो यूट्यूब चैनल को नुआ नुआ समस्त लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु। आगू भी एमती नुआ भल भल आइटम भी वीडियो पकई पारि मैंने भल भल वीडियो भी पकड़ चेष्टा करी। ओके समस्त को भल रखते भगवान। डालीर पराठा जेट मारता आमर ये देखिए केते पराठा ये केते मात्रा देखु जेट मार देकर
ଥାକ ଦବରେ ଥାକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ମସଲା ବି ଅଛି, ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୀତ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଗୀତ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଥିରେ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି। ଅଟା ରଙ୍ଗ ବେଲୁଛନ୍ତି, ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ବରାବର ବେଲିବା ଦରକାର। ଡାଲି ଏମିତି ମିକ୍ସ ଅଛି, ବେସନ ବି ଅଛି, ଆଉ ମସଲା ତ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛୁ। ଘିଅ ମରା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛ। ଦେଶୀ ଘିଅ ମରା ଅଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଘିଅ। ଆମର କଟୋରୀରେ କିନା ଚପାଯିବ, କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର କଟୋରୀରେ ତାକୁ ଶିଖାଯାଉଛି, ଭଲରେ ଦେବା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଡାଲିର ପରଟା, ଭୁଜିଆ, ଟମାଟୋ ମାନେ ବିଲାତି ଚଟଣି ହେଇଛି। ହଉ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।